ole loi le gol ulen naute ho na bon chawin paka Yesu Krista menin chibai kain bo ovin pathen nung se na changa tu nia na masanga kongdin ki theje in ehoing pa paka Yesu Krista min theng ka thangwain mas ki su to in COVID-19 restriction ho je in mask ki su to lovin ki po do thei tapon mask ki su to in kom naw gam azong covid izat ham case omtan hejun tunia hin khopi sunga dei banga ki khop khom the hi ta lo je in thingthlang lama program simin kongpo do ovin echi program ka sim mangcha hin tunia hilai YouTube community loi le gol te henga pathin thu hin sei kanomin hichima sanga chun tuni ka chenau thingthlang a background ne khat ga avele hen mi in chen khosa ti ho hen hilaya hi tunia hi phat kaman ding hin phat chomcha hilaya phat kaman khom ding a hin e chi to ki thana pathin thu ne khat a hin sei kanomin do na tamta kadon hola khat kan sei do kanomin pathian min hi ipi ham Christian te pathian min hi ipi ham ti hi tu chana hin mi tamta ki boina lajin iga ga vega he thedinga chun paka Jesu Krista hi jeng lo ham ti awmin paka Jesu Krista hi jeng lo ham ti lungthim ma inei to ke thlona do na ngum ki na chu paka Jesu Krista chu pathin chapa ahin ale pathin chapa chu Jesu Krista hi a hi le pathin min chi pi ham hechilai pathin min iboi lai se hin le hilai pathin min he do lowa hi a hi le pathin chu khat tia kam changa sei ai wanga lungthima thum banga gel luteng le hicha akona hungkal chon ki na baptisma thua hung luteng le apa acha chule hlagau thing Jesu Krista min le ila dinga hi le ama chu chapa min a hi ji in apa min la anga jin hlagau min nong la anga jin he chun athuma la akop dinga chun apa cha hlagau ti anga je Jesu min tia ila nge ya hi le chapa min a hi ji achun ti ngai da na omin hi chu do na tamta ka dongin phone a konin jong SMS a konin jong WhatsApp a konin jong aloi le gol tamta henga chi umdan ka sein hi chu tunia pha chomcha jilaya hi iga sei khom ding a hin ithupi chu pathian min hi ipi ham hejun pathian min ipi ham ti to ke thlona Jesun pa ati chu koi ham ti video a omin a description linga in koing katin Jesun pa ati chu koi hintem ti to anave thading in ka hintim nomin Johan bu ki pan tu pa John bungge chang som ni le chang li na pathin thu thenga nga yu ti ve hichi a chon za uwa na chon set chenga na thi dingu kati a hi ke hi ama chu ka hi na ta san lo sewa na chon set chenga na thi dingu a hi ti paka Yesu Krista chang som ni le chang thum i ve na hi le keima wa noimi ka hi poi nang ho wa noimi na hi ve nang ho banga keiwa noimi ka hi pon ke chu wa na ko na hung ka hi zo in hi je chun ke hi ama chu ka hi ti na ta san lo sewa na chon set nei changwa na thi ding o hi ti hi paka Yesun ana sayin a hi hilai Bible chang to ki sayin Exodus bung thum chang li changa lang isim su a hi le Mose henga pathin hong kila chun pathin chu Jehovah ai lova ai le tu lai hon ga het theding in pa te tau te pa chu Mose henga hong kila em ami Israel te ai gupta gama ga pui do dinga han sola chun Mose chun pakai koi in ei sol a hi ka ti ding ham ati a hele pakai in adon but na chun helo le pan adon but na chun keima a hi jing ding chu ke ka a hi jing ding ke ka hi ti sa paulanga I am that I am ati jeng bo he he kalwala chu asei lo je chun Mose chun hilo tabang chung hilovin koi pathian namin nei hilin pathian kon ei sol a hi ka ti ding ham ti anoya sim su kinale Abraham pathian Isaac pathian Jacob pathian napu na pau pathian chun ei sol a hi ga ti tan ati pha na chun ya chun sei chi na ding khat anei pha la chun Mose yong ki pat do a
ai gupta ga ma zu thu imu ai chuti le pa chu keima umjing ka hi ai lawale ke ka hi jing ding chu ka hi ti ho I am that I am ti ho chun tulung lui lama chun amin him ana sei do apo na hi chu Bible iga ve na hi le Matthew bung khat chang som ni le chang ni chang som ni le chang thum isima hi le Mariam henga vantil hungkila achun ven na gai ding a hi chapa na hinding a hi teng le hi chapa chu hung pen teng le amina jesu na sa ding aman izenem ti le aman ami te achon se na ko na hu do ding a hi kitin anoi isim ki na le thiem gao kam chenga anaki sei ama chu Emmanuel kitiding pathin leisit mi hem te ko ma hung kila chu ti na he Emmanuel chu ti Matthew bung khat cha som ni som ni thumlama akemon a he chu ti ale pathin ta sa hung na chu iga ve na hi le hilama Isai bung ko changup thu asei na hem Isai bung ko changup thu isima he le ve nume hunga yentin nunga khat nunga yentin cha hinding a hi amina Emmanuel ki sading a hi kiti chu Isai them gao chun chamna leng chapa ton sot mi pa vai po them thumop them kidang ti ho chu a hin sein sa pawlanga ve na le everlasting father kiti ding a hi ti he chapang hung peng ding chu everlasting father ton sot mi pa akitin ei pa wa chum he ton sot mi pa kiti chu sa pawlama everlasting father kiti ding a hi ati he ai le Mariam oi sunga ko na hung peng ding pa chu everlasting father ton sot pa ai lo ton sot mi pa a hi le hilamma Mose henga hungkila pa kiti pa chu ama tailo chu pathin dang Israel ten an hepovin ama tailo chu Bible in pathin dang an hepon ama chu Jehovah a hi in Jehovah chu amin a hi pon ye chun hi chi Jehovah pa kiti pa chu Mose henga yong chun amin a sei do pon hi chi chu thulung tha lam ivena a hi le Mariam henga chun chapang hung peng in tin amina Emmanuel kiti chu pathin mi him tela hung kila a hi ta je chun pathin dang him umlo chu hi chi pathin dang umlo pa chu mi him tela hung kila ding pha na chum ta sa hung peng in hi chi ta sa hung peng chu amina Emmanuel hung ketitan ama hung peng ding pa chu Isai them gavin ton sot mi pa ai lowale sa paulama everlasting father chu hitana hi ale everlasting father ton sot pa hi na chu anei hi jiang zong le ta sa hung pen na chu pathin chapa aketitana hi hi chi pathin chapa akitin alai ta ji achun tunia mi tam ta him pathin chu chum hi za pathin chapa chu chuma ing khen go teng le pathin imudan hungza chuma hi tel chun pathin min in hol teng le amin hoi pen chu ham ti ke thei ji ta lo hi chilang nam dang te teng le song bul milim ho hol chun Christian te pathin chu Jesu Christa hi ativin tu teng le Jacob lam isima hi le thagau phalo teng le Satan thagau ti yang tau ti ve thitha sanga ho jong chun pathin khat a hi ti ata sanovin hi chi pathin khat a hi ati ata san to ki thona chun pathin min nong chu khat a hi ti za ta san thau ti na hi so ti ale nang le ke tunia pathin min chu ipi tan tem hilama Jehovah kiti pa je pathin a hi le hi chi Jehovah Israel te pathin khat se ama Elohim kiti pa chu semti la kona danglam ngai lo ton sona langdam ngai lo pathin chu hi le hi chi pathin chu mi him te la Emmanuel ti a ta sa hungkila anadinga ta sa hin put ta ji achun leise na chun pathin chapa ti chu min a hi lo ji achun lo le mi him chapa Joseph chapa David chapa tinong ki kovin pathin chapa le tia ki ko hi lo hi yun chapa ti za chom chomi na ki ko jeng zong le amin khat angai cha ji achum hi chi min chu Jesu ki sa ding a hi ti in van til chun Mariam anahil masa hi he chun amin Jesu ti hung ki sa ta ji achum hilama pathin mu thei lo chu Mariam manga ta sa pathin chapa ti a ki kowa hung kila achum amin
di ta proper name chu Jesu ahin Krista kiti chu thau nu pa ti na hin echun tulun lui lama ive na ai le thau nu pa kiti hi khat bo hin hi chi Krista thau nu pa chu Jesu Krista ahi ti chu kiche ta jengin Bible in ai piu ne echun paka Jesu Krista in John bungi diga simna wa chum ke hi ama chu kahi ti na ta san lo sewa na chon se nei changa na thi ding hi atm atu ti hi ale pathian min ep hita sol cha ho bungli chang som na evit na hi le wa noya mi him te dinga hu hinga om dinga min dang him ki pe poi pakai Jesu Krista min ti lo chu ati amen ye chun min hu hing na dinga pathian min hung kila chu khat bo hen ye chun pa chapa sagau iti tengle pathian chu semti la konin pa hi na omin yu tengle ta sa hungna chu pathian chapa ai lowal chapa kiti na chu him yu tengle Pentecost ni a ko na sagawa ilungsungwa Krista hung cheng itiu solcha apolim nangho a kinep na Krista chu ati him hi chu Krista sagau itchan na pau chu sagau na to him hi chu sagau hin he chun sagau chapa tengle pa kiti hi min hilovin hu hing na dinga min ekipe hilovin hu hing dinga min ekipe chu Jesu Krista ahi em hi Jesu Krista iti hi Mariam oisunga hungpeng mi hem chapa ko na mai ding hilovin pa ton sot mi pa Jehovah ta sa hungkila anung sanga leiset mihem te hu hing chan na dinga pathian min hungkilang chu hi ti kiche ta jengin emu thejubin hi chuti hi ta je achun thithla sanga ino do dinga le Jesu min anga jem damlo ana damlo itaw pe dinga le Jesu min anga jem hibang ma achun ibol ho zo se sol cha polin na bol ho zo se chu pakai Jesu Krista min bolun eti aile dunia Christian te pathian chu koi ham Juda te pathian chu Jehovah ati in amin anaki hepon ahil la tulung tha hong hi pha nim Mariam mangin ta sa hong pha nim hi pathian chu Timothy chun pathian chu ta sa ahongin ati he hezun pathian chu God manifested in the flesh ati he hezun pathian itiu hi tulun luilang pathian iga se na te set min ngai jewin pa iti tianong le tulung luilanga pathian hina sein in iheso kezuvin hi tuti ale pa kiti alwal Jehovah kiti pa chu Mariam manga luk bungka cha som thumlenga lang simale hichi pathian thagau chum Mariam hin le a Mariam chunga hung chu a hi chung nung pen thil bol thei ati chu pathian ama ta chu a hin hichi pathian ama ta Mariam oisunga hung chum ta sa lim a hin puna hung pen pha nin pathian chapa ti a ke ko ahim aje chu mi hem chi manga peng hi lo ji achum pathian chapa ai lawale luklam sima ai le thagau chu apa chu thagau thing ki ti ding hi ti jong kisun na la hi chu ti hi chun Jesu Krista pa chu pathian ham ole thagau ham ti theya hi ija chun pathian to thagau chu thakhat a hi in pathian chu thagau a hin yajin si thagau pathian mu theilo chu ta sa hung pinga ta sa phe hin put pha na chun min hung kilang tan he chi amin chu Jesu Krista hi tu ti ale tunia na pathian min chi pi ham Christian hi a Bible na chu ho in na kaya le na pathian min chi pi ham Jesu Krista kiti hi chapa Mariam oisunga hung ping le mina na gela cross a thipa minna le nagela pa atuma na koya thagau Pentecost ko na hung thung pa atuma na koi ki na hi le ta seil chun zo seil chun pathian khat a hi tiang le chun nalungela je pathian thuma na khen tho ti na hi he chun Bible chun pathian khat a hi semti la ko na khat a hin ton so na khat hi ding a hi la akila ado na za chom a hi ta ji im pathian chu thum hilovin chit za chom a hong kila na zo chu a hi ji in hu hing na ato na ding a chun ta sa hong pu im pathian chapa ki ti na chu hin semti
gila konin pa hin mangpon Pentecost ni a konin mihim te lunggila hu hing na tong dingin thagawin lungset na itiu grace kiti thagaw chun na atong tan hi si chu pathin om mihim te adinga hungkila na za chom se na zo ahim amin di ta awang pakai Jesu Krista hi chun na bol zo se na sei zo se iza kaya na lungthim ajong pathin chu khat ahi amin chu Jesu ahi ama chu pa hin chapa hin thagaw ahi la amin chu Jesu Krista hi Jesu Krista kiti hin pa chapa thagaw zo se ki gom khoma pathin khat asim na amin theng hungkila na chu hi ti hi tunia Biblein e hildan ahi chuti ahi lo wangle nang chun loile golte ai lole sopi ho pathin thum na ta san tin ahi pathin thum na ta san ka tin nop lo hi na nop lo wanga chapa Jesu de chapa mina na koya pa tuma na koya thagaw tuma na koi tho lai si a chum itin nil long le chun thum na ta san tin ahi ke wangin pathin khat ka ta sanin ai Jehovah pathin khat Israel te pathin chu ta sa hungkila ta je in chapa hungkiti tan chapa kiti jong le amin chu Jesu him hi chu Jesu min itiu chu pa ta sa hungkilang hi chi chapa Pentecost ni a thagawa kalungsunga na hin tong ki chu khat ahi ato dan za chom hi jong le khat ahi in amin jong khat ahi hi chi khat min chu hu hing na dinga e ki pe ye chun sol cha polin amina ki ko ho zo se adin tunia nang le ke hi pathin mina ki ko hi in na bol na tham zo se Jesu Christ mina na bolding chu Biblein e hi la hi chu ti le pathin means ip ham hi cha ko na hin Jesu hi tin ta san them patheni na bon chang pathen na bo hen lang ikimuto kin masang sia dingin na bon chawin chibai kain bo kin win hi